Hadien bala penbaptis ya umensim ulayalam ya Jisu syariklau. Hangta ula sya ajing it sau pau sngi bat sau pau miet. Bat ula tangan bah. Unong pensyoy ulawan ulaong. Lada milong ukun ublay. Hukum yakini kimau. Bakin kelak pu. Hindray ujisu ula jubab. Latho, ubriu ono imtang da ukpu. Hindray da kaktian baro kabami na kasentur ublay. Anda kumta usoitan ulayalam ya syakan nongba kabakhut. Bat ulabu ya haluar jerong kadong ka temple. Bat ula ong hau. Lada milong ukun ublay. Tupeno iladi. Nabalat ho. Un ay hukum yaki angel jong uhusaphang jong me. Bat kinra ya me hakikti jong ki. Bayo kumnu me juntut yala kakejat ha umau. Ujisu ula ong ya Latho aru, watin jo i utray ublay jong me. Kaddu usoitan ulayalam ya sya ulung ubajrong. Bat pen yaki hima baro jong kapertay. Nan ay yakini baro hami. Lada mendem bat mani yanga. Ujisu ula hukum. Kino me soitan, namar latho, mani ya utray ublay jong me, bat syakri tang ya Kumta usoitan ula no ya bat ki angel kilawan ban syakri ya